and wala shanga kel ka pai die shron kina dang ro wi jandang ro bakel and wala bana roj okay, very important report mi gorno ba link ki ler to gorno ba link ba nyak ne kondial jo bor waitin ken yam gor jeno ba roj ka queen waren konti ga gambela ke yega dana jokon ka bo roj ka qui kor dana togre duaran ka sa Sudan gor jeno de yen me de yen nyak mi jira mi jidit kan online TV channel ka YouTube don jen changan yam no bi no online TV channel bi jek gor jeno jin der channel der je support der subscribe kami gujija ka Facebook page da kan no online TV channel gor jeno der no online TV der je follow ka der je nyak bo ne ko ken kami ken subscribe bo ka no online TV channel ka YouTube da ka ti ka Facebook gor no der we ka YouTube bi no online TV channel bi was support bi was subscribe ten bana report ni am bana jel lat ka gweje very important along katin kon lat ko rodien re duaran ka gambela rol buñ ko ngai kon dial mudana le roden tama to kon ke nuare tentere wi ka gambela to kon ke ne content te ka refugee camp ko to kon ke camp to goal kan camp no kon tone to kon ka tar pam to kon ke jawi to kon ke pinyido ken kamne titi tenen nuaratin tele yorto ko kiendertin tenen nuaratin ka gambela ba tenen nuare tenekenten gambela te ke doro shop diech dom ken ngajo gwa no gambele te doro shop diech kwa galo gor dor ko kienten chal kailandry ala buñ kana lo chike jigambel duno te ka doron bakalien ne ten yam to ngwane ken gambele ken kon we kri pore me kan nuari ngwanto nuari kala majority mo no wal tele korm chitwo tele civil war chitwo ka South Sudan tele mi chode la chenga kel ngwane nuari gor ka ke ber majang gor ka ke additional ke komo gor ke additional opo yo mo konwe ka minor tribe we ka gambela bana buñ bana ko jek buñ teken ka additional romo teken ka additional amara teken ka far tiken get tigran kana ne to gol kokin te shanke gambele kandia dono kan dor tiene ti teke pin nuar ka bar ka kan chalke ma jangtene wepin do dang die kan chalke gambele dono majority kan nuare men buka roje me jene te mi choda lat ke kan konintin paiwe mu kana address anetin kon tilla kwa nuare ke gambele ka shiang be dana je kan nuare kon ka kor gwade da ne shi wuce ne ngaji no chana naka ke amana lat kume tela rampalga ka ci jen chenga ne amno ban wer bak nak naka lat kume ber la rana naka ba pel cina bura ki kwide no te mi choda lat ba let kume dit ban nak ba pel lo cina roitin shiliw chainek chiriyar chiwewe ba life continue ba ramadan dong nagran ba kep yo ba yen ko ngai ken ber ngai ken system di dan let ken dasan meter no jin chajin na ke charam dan ngi chaji jek ramo la wa mo ngene jeken ko cha bu consider rotary mi chalat no chere kel che jawo che janta dan ku kana consider ke ja almost a year now ki 2 year gambele china le tinogwa tina under condition mana kana ngana nakani nganu lo kwa targen ni kon lalat kume chen ordinary people chen ngade ko lat alo tele nuar midier ka nuar ka gambele so bana tok bana jalat kurundi ale ko ne chine on long no de nuare de kan go de nar ngaji no kana ngane che telot tele mi le roda la kwera be yet still again suffering again church again liane chiang tele mi ka roda chung ko kon wer ka gambele nakana ko roji kam terambi resap terambi benial chana negre ya ka gambele terambi lat nakana re ka ni re ka laton gambel point yet kanatin bar kanatin a police ni bar teramel jo kain wodi kon were lana guje no there's a problem ko kon
ajo no shun wen mo buwe ba ju ya dere ba jinak run benaben e ba blan mal beken kwan wori riene we wichar wa mal wa jala ci mal ci ben ka wa liuna na ka ke men la titlet ka college titi chair na ke men la titlet ka beng agwad yen kule la servani tele gwa mi ci gwa nakana within bank nakana ka telecommunication ci we within nakana ka tuk la market tel gwan mu gwa kan wer kon te gambela telan wer kon so te game eteng mu wer kon tin ka gambela dino te mu goro bana kula ngai gwasma report kwala ben ga jeme amen be dan choda lat choda kon lat ke 2006 gwade wot kan wari ka wuchum dar shalu wuchum gwade wot kan wari kitang gwade wot kan wari full dang wot ke we are warda nu kun ke we are dor kun we kan warzon. This was a tactic from Nuer enemies, from a New York terrorist group. Bear kon nakan Nuer ko bear, by the way. Let ken kel ka kwar ken kel tin konte gambela. Tin ne kel ka ke. Tin kwanela target guru nakane 24/7. That's what they do. Me ejik chai depal again. Because this is what happened. Koma naka colleague nuku. Live do dia je important than your colleague in kon chilu. So jen ta dan lero da gambela nakana bear ka duom shit kana mon. Men ci tuok jene ka gambele ci kon kor chane keling nakana rere ka gambele chane tu ngwana ka kor pa de paiwe chu mene ken nin te paiwe kon wala chenga kel ka pay di ron kin dawro yandang red bakkel ne ken kon nin ten pay chane ngaji no chana ne kre ki chana barek ka gambele within ken nin to cha pull down. Sorry, yes, chane chol pull de ankane makot. Cha kap koraber. Cha lara gan were no yen chwarun gang. Kwan were. What happened? Cha dul nwere cha kawang. Foin nwere villages cha ka burn down a ber. Men kwal jigala mbej long. Amen chelling ka ber malat kene ka social media nekin. And right now chane pull koda. Chana jedda go ready. Chana pull koda ci kon teki chana ga chwat kan dial. Ci nwere aga joy ka pull deang. Chan nwere joy ki tang, yitang teram de tin. Chan nwere aga chwat men dul ken kon teki tang. Men ci do da tembe. Ajen gambel ka ruada men tin nwere tin. Ko tar pa mo kelio. Teram be jal, tel tor biel ken de be jal kan nwere. Ci kan bi jen kan nwere zun. Ba isko ne ka baka nanke buini chiang. Baga nang buin alo ba bukan yor pin ba kula nang ba nang ka gambele community mela majority rei we dien ka gambele kwa la chang chit ke slave changa ke chit ke jang alo tele ka luang tele ka power wal ka keni ko la majority mana me this is a quick one ko kon were ko jin mu kujiro do jin nga gwantaru ala jin la ja yong chen chi bar yere yong ma don ke de to tele bar me de yong ko ngai kene I know them, they know me, but I'm the larman and the lara chit to the chair de lep ko de ngai ram mon ngai no ramije but che joje no nwere kon tinte ga gambele ko korun dialati chi cher kan ko den wade tegede ko naga ke amen ni content our colleagues tenne kel amen kon kwa target bare wala kula kenene na ko teram dierge tik dada dien telera alo diere na ko position kon tigana tin community kontin kula tigana ti diere na ko den wade tegede of course a chen ku ka fight kan wari ko den wade ka go ngumla nwar dul ken ya chwat kamo kwa target ka betel mu gwa milet kene kay yo bu ber panken biken buñ biken ganang wa nwar wa ka jot lanan ken di ni buñ wuken war wuken ka gang ke wuken ber wuken ka gang ko yo mi ci ber mi ci kan wari ken ka attack ngwad mo ku nwar la we wuken na wuken gang mi ci ber ci nwar attack den bu buñ bu ko ken di ni buñ yo bu nwar bu rudin ci lek jok den ga kor bu ber ñoko ben ci menen yen mo cha wu cha je wang dor shal ka me makot wanga jega tenga ka ted nuari ko nuari chikene gujeno etigen ka gat kien te ganga ke kui kone non kone regre dan kon nuare ko ber planin chikene lat plan is very pure Georgia nere konde la too blind ka kon nuare tila chur
ma chana gwa dit chana chub den do den jalar no ne me jega ne ti pidre ri ga karundial ngai kene o berati kariya kake kachi kana gor bikan problem me bikan kapchon na da mitele yaraj mitele yamlat yene la ya yanke yen mitele yamat na me a disunity into kon where like I always say it la tel mat ke jen yanga kon wi mon ci South Sudan che go kon ci Ethiopia che go kon na ko kon everywhere bana kula weni kane den content no go den wede go kane de tot maybe I'm one of them they go den wede go tana quick cause right now need to con liu ke vulnerable people to quit and chon kudije ci de ngajo rama mo wate ne ba wona ko cha ju garam dit an ojina e mal cheben bi show we ko cha lara ngungu ko te ko kwer ka ngungu mo diere jen ka position de ki ko mdan te geje che dier ke jira mo moni yow la jigene ke yow de ka badan teme runderi ke jek ba tek cha nyoko mo kwa ngeje tek cha jek mi che ba do wala run chi bi nyoko ko nyok che wewe am bini jin ko te radin mo buraj ala jin ngeda no badani tigdu run chi gone nobody will talk about you but you forget in that day chiriara again 1 week or wade then the next day life continue terambi charka kwido a chaje de tugu de mun kumara no bi ibini chu raj ka guje jen wona kana kun che de mun tugo no mo teleje wi monam ma raje raje ko biya tok biya jatu won runtun wan de ko give up kan wore badi cha kon da brede tele mi dong de rande ge fa kuje de dun mala de jalar of course chen gang rodu ko ngeje no chire ga mo chi de malo je gala to ko gang rodu but wada vanet in content cham da to charge ngete la mislead and it content ka position to dit ka yo na da no mal ja wano tele mila de ka jino buwe bo fen ka trap tiram paina bar pan ka je mono gwa da ka gambele ko le tedi chadul kon chaga chot kama kot ko le tedi baro dan le lidi kon were te ga mala ka kon regdan jatin regdan ko kut kolang tin palke nuare kon were ter kan kware la nen yene me mi chire ke to tarti ka kut gweni kan dial ne te chwal ke kut gweni go ke these are the people in kono kwan were destroyed kon were ken chi kon cheragwa ken kut kulanga to kut gweni to be kon yarlong imagine redan chana to wan chi ka fake prophet chana ka law chana kwar jek tana ko kon chana ka law redan ko riudien dial gor ken miet mi cham ken chi dier ken ke tigdan di tigne ken lo kuji mandanen ki mandana shaka mi ko no deri ladidi but you do it ka qui scamming ka bene buga cham ko brial bijek bu mandana te ka jibiri ale ka lo mu we ka jichi dier ke whoever mi jeg bech dora ci dier ka je ko ngeje jin you in safe place chen mata karam gangan tame ta ke body gani te ganka de chunga je no I can just walk free but can I walk eke de te rambne gang wone redian kan ber jelne ka kel gwad dan tan je no mu kan kon target kan ka gwad mo la ken but mi chay je gwamu chulchul they will not leave you ko bar che jinna ka ne ji enen yen wang dun la jane ga no charo da kwat ke che jo je gwamu chulchul jen ba ju nak tan jan ta dan te ka ber chelet kel ka ber ke chinere ngwan let kel ka ber bo chen kon kala da man kon ala chi man kon but behind closed door tilat ken ke ti bej shigrin en ka social media kan de kon ngai ne ka gad ber kon ne roje kan won ti chon ne ken wo ka men ko ki ka friend ko shigi yen ka de men ne bu bra ga social media no ku ken ken condemn ko ngai ken gwa wo tilet ken ke bet let ken ka pin la ken ja single out balar ngak baje nek baje gor gwa baje pel chai jek baje nek ken tel dien la dien so yen wore lat kume tigdun amugwa long dor di de mani che de went to west che dia bang
let ken bangaka ke run bebat terambi lo remember yo gan man kon yal kon chane ga ber tem let kon ka kentama there's nothing any life continue let kon nyu kon ko ken men ken ga gat ken en shushke teram dier ke mi je togon wala chara nak me dial kainyal par ka ji but tomorrow I forgot teram bi ker ka ji nguno mo ngunong no mo on wari chicken talk chicken le let anymore doran ka gambele chana chuj right now chara ka mandan le ro de gambele and o yenetin content to go for GCam rule gambela lara yakela no tiede rodun ko antama kan god yala content ku kon le la gang chan wori chaka wutin jen shalingo makot chaje wang cha tiki chaka wang chi tinkina jienten dora shal ka bolo men ku wel kule we tar pam men tika ngoyil anytime de yamaka ber jen gambel de ko lar ko gambele to kuma teten cha dia kur mudin mu weni de la ken ne kon na ko re rek so de rum yana ran yana bar me jela la police re rek gambele next thing you know ba mai kamrar be jindak ko let kume chak you cannot identify them katel nuarum de ne jel ka mach mila let kume mu wora radin we jam mawji karek rek ne ber ka rodien la na the target re rek chai ji gwad baji yada ken gwad chai ji tino ti chunga tini baji yat ramo yo bukan olar ba kep just go they know that tomorrow baji lun you will not stay there for long but chi watch ray take a ber nyanta dan let ken so nek nuare ka gambele e project ma chare leka melar karodin ya moch eno ke ka youtin misran chinek chala ram di mishinek no baram mo baji wa wedeken neken ga megat menemen telemit kujimi so nuer kon kare kel midit ala disunity dan telemat ka dana me chala jwe midide long nagat ka da la ler shebe tidial bika go but tell change nagat ka da chu men mi na ne di tame tell change kan nuer why dene chara nyogo gen kemen chala yene won kud gwene kenen content pin ga doran bagwa ke belia bo continue no nicham an le darami mo chi pel ngeng madan le rode ke kwiber so bu should take care ka rodu ko chira din che bete care ke jin ko mi guji nuare te telmat ke jino ti bong koren te me de yene lat kel la ya yor ka pinyen wana bu chu telma to ka ji but at least de longa lare kuna mo ke warning yene gang rodun like now I'm giving you gang rodun nere konen te ke jewo kem nere konen te ka tarpam kem nere konen te ka pinyido kem gang rodun yella yerun wialet reber nga yene obera ti chicken yibapal especially de konen te ka pinyido many time kinaro ke ya dor ber mo de je live ri yen ber dor nuare log yene tel nuare de bene gwa kel no yene obi awut reber ba na ba yona ga ber ko ber this what they do kan nga je no tel ne dia bu yenak la bank ni of course changmon ke protection a camp ngun kan protection not all of you they ben bu yenak lem bu jen ko that's what they do ka charan bu jigrun ko ne de kon la host community mi te ka mi dong mi chine ga ka ke bu jen bu yonak chumena kana yentam so te rampel kana jin nuar mi la ran gambel nakji jin nuar mi la so Sudanese refugee nakji tele mogwa so ne me beje mi beje long chi mogwa kon were am no da piko kon ne de kon te gambele ko na ga kon 24/7 chana char tek du ba gwaidi mi shi char ka kwine ne ko ma tek du be jektal mogwa am ten gwanam gwaye ajeno gangarodun torbiye la jien metale de shimidatin shwajal ko majority te ganga is very hard majority te ganga ka ne de tiene jen chale kwishingwana already I will just put it that way a kwishingwana jen ko chane te ngwan ne di te dong de gang karam kel ki nero that is bejela okay gwa an wana che kon to gambela che moy ke mandana tuok te kon gan man ko la kon ler mandana tuok for me che bere gwa ber chen raja bad gambela long ko ngaje no gambela atinere de ke shaka fail ko tele million kane
la na ke she right a zero tomorrow bro nyoko repeat tell me tell there's no tell change there's tell gare jen lodam okay kwana jien wana creditor ban link coach right now go you know ba another video bele nyoko let ke kujimi but be en mo ko method the same situation tel mat ka dan kon wer che kon course ka tungwan re wika sa Sudan right now mrai kone ke jongle ka penal korja tin siang 24/7 kane kon na ka kon ka ngani ke ber tin kon ke ne richal ka titet no ke ken richal ka la gulik militia ke ken richal ka bishop kan wer kon gan wer kon tin cha ko yo tin ci dier ke ting nuore ko mi jini gujeje min na ka ne ku ka ber mat karam la gwanteru kuje support we mean that chidier kaneko totally you are not a part of that community but kwa o char tell way me they shoot to de ga chut karan na shere ngai kon so chi kon dial man lero de chana je link wudier no chi kor che tok tin ka kan kon indang dog nin dang wan I was following commandana lero de of course la jes lo de long ko ngaje ni kontin liun wana kan wari bo side liun wer ku je den ke liun wer ku je den ma you know la chonga kel kamala chonga kel kan nuore chen kui ka bo ka nuore ti lat ken chong to wa dorin wa je mach chit kamen sianen gwadin te ko kiena to wang ka doran no cha ka chwa da men dul wal mi jin wi ka lanken by the way lanken cha dul wal cha je wo already lanken ko ne ko gwade da ne chi kuma kirmi yadit kan nuore ka me kan ngaji no bum nuore lo kan winimi chu kan lanken chu kan dul wal de chu kan destroy ko dul wal jen ko life full server hospital mo kwa destroyed kume which mean that yen cha look already chik yen na ko dul wala jen kuna la logo ne jen kwa well jikten mi jen ba target ne to we mean that yen cha the lot yen water ton so ko nuore tik dan je tedi chebe so lan kan cha destroyed hospital ke lu chikala no chigene close already tell me le rodatin okay tell me le rodatin ko cha dul wal cha je wuch chi ko right bo point ken gane de kontila humanitarians workers ke ne de kontila aid agency tit ngai ko na le roda chiken la ne ke jen pyro we dane cha dul wal cha je book me cha je book lo just they demolish it already chiken deck already tidial rubble jen tipinyo ki ngit ke de ko larno point and wall ke liu cha je de ke liu kor kwartel muten wen mo chenga ke they destroyed everything chicken ladum no chicken close and hospital already dio je kan gen organization ni chalke medical sans frontier LMSF kan cha close ko tele we mbaye lat ke je ko agenda an lat ke mana dien chi jen gwaz mo karwade kuma kirmi yadi la kuma jani dine SSPDF destruction dan chicken lat ray loka destruction midit ko kan gwada ko nen chigu tin me chi GSP la yo chicken chikaro wo chigu withdraw men chicken ladum duel chicken ka wang chicken kar kwara chicken ka yar ene dormi today which charge dak they just simply there to destroy civilian infrastructure tem rodian malalatin woke ko bigan wan bigan ga destroy ko kanatal nuer bulun jok ray loka jen mission dam tikeke ka mission dia na mo a mission order bulot bane cause nuer ngai kona ba I always talk about this always and we ko nuer it doesn't matter whether she dwell she wang ki kenya wang we will build it again ko kon de kon ke different season mela kon let ke je so chi kon chu chi ko kon e kon la let ke dul kel bu rutin kon la let kon bana o let to kon go dang ro wi kier reaching to kon go dul dang ro ke tot bana jen bu kon we bana o ching reaching bu kon ti kon bana ko la yo mi chi meche ben bana jen bana we wi kier so minen kon da ka dul kon ba ka nyoko lene again so chi jala problem but the woman chi kana lat ke level and down and lat ke international community wana me a human right abuse a human right violation and wajin kum la de wajin kum ajin kum ka bineku bitake an infrastructure can will can because destroyed la live lo odien ke le be ja ka miserable and mo karwa de ma jin chi jin kum anymore ko you are simply a destroyer neg civilian ku neg ji weido what remain a zero so an kume kirmi yadi chi kume jala kona lanisha chi kume mishine ga check respect che civilian ke especially I was listening to one of the message take a unwer moraj dio general general moraj no beka naga me gat
baka naga men te ramba pel ramba mo mishun kel ke Dr. Machar bajanak. That video is very terrible video because malat kenatin a destruction of Nuer community. Agenda lat kena min naga gat naga nyal naga ngwani. So an community money mukula nago chiror yalken wojin ke long term kill the lar no time a bit niamo chiror yalke future and what will happen ko ku get destroyed bush yang wena dien ka ngane mo tibiane ko nin baju goro especially in wer konte kel ke kum kem yadi lugien community dun ladi gen wora amri guriang machar e be jenek nget ngu eneran. So all these things we know that you guys are doing it, so come on kay cause and ramu mo michi chi de kolar no miteleji future jenta dan la tikaran. I know some of my friend till right I don't know whether she acquire something chijiku invite on re kana mo bright terribly ring ma chati ne Guanteran chi ring machar Guanteran a jang men na kona nga a jang so mum moy ke ji Guanter mo ji yo wonang neku. Who are you? You are very terrible than that person down could you live bribe when mujika you know wonang neku jin the dangerous person ko neku we can naka ko jay jogono wonaka ka you just so ramla robo community be jenaka ku ring machar ma telmu to ka ji ko en ring machar a kwer mi chit keji lano wana but go back like simple chuna chuko force don't force people e baji believe ke baji nget gwaye na me jana gore de nya yekel dungu dier mo banyo lu jokten wudier jen kabe cha keba kume SSPDF kan nuare kel a very terrible long bone ku kan nuare nyenyon winimi te jangte gaten of course but no video check which right ni nuare ten nuare kon chi right kan ngaji no situation beje dungme la nare ler la tuoga bana jugo no ne me chagwa di no di runu teach always mission dan le diene lengo mission dungo mission wojin mi chay mi ke yu bunwer ku biga nek bunwer ku biga moy kare ko jin chaje moy kayu that is very wrong. So jega so chare nyok again mission acher bala wrong long ko gwad be enteniam ano ba ken god yalla ko ne chake dini jane ba ga nyok mulo je kejok netin konti la GSP la yo shiane tama walgak Japan titke spela yo god yalla ko ken ka jongle the same thing will happen ka jena panala mani so na me dala jen mandana gore de nya kon kel ban nyoje kana the report biata kama